اول قاسم انگین چند تایبەتمەندی نوێ ئەست خۆزم وسا ڕێزکم civak nas bû bi xwe jî hevalekê civakî bû di vê alî de yanî hemû beşên civakê re dikarî têkilî deyne, dikarî têkilî pêş bixe bi taybet bi extiyaran re, bi jinan re, bi ciwanan re, bi zarokan re têkilî xwe gelek xurt bû. Rewşa wî ya empatî û sempatî gelekî derdiket pêş. Ji bo wê jî bi vê taybetmendiya xwe dilê her kesî de cihê xwe kiribû. Her kesî ji wî hez dikir. Ji wê fêmkirina xwe li gel hemû beşên civakê bawer nakim niha li pey wî de dilî kesê î neêşe hebe ji ber ku cihê xwe li gel her beşekê civakê çêkiribû. Taybetmendiyek dinya wî hevalekê zana bû, dibêjin ya entelektûel. Di alî çanda giştî de wek xezîneyekê bû. Her rûpelê yanî rûpelekê pirtûkê ew ê nedikarî jê biaxivê tune bû. Dikarim wisa bêjim. Hem di alî şoreşgerî de, di alî wêje de, di alî ziman de, di alî dîrok de, di alî civakî de di hemû beşan de xwe pêşxistibû Heval Qasım. Yani her beşekî digirt dest pisporê wî beşî bû. Xwedê uslûbekê pir xweş bû, xwedê hîtabekê xweş bû. Ji bo wê yani mamostayek ê her tayek îzanînê bû. Her kêliyek mirov li gel wî dima mirov ji wî fêr dibû. Mirov dîrok ji wê naz dikir, wêje ji wê naz dikir. Heta yani çend ziman dizanî di vê alî de derdiket pêş. Şoreşgerekê profesyonel bû. Rastî jî xwe dikarî li gêrî hemû rewşan amade bike. Xwe dikarî li gêrî hemû rewşan ayar bike. Di civakê de yani em dibêjin ya aqlê civakê, kültûra civakê di vê alî de pisporiya wî derdiket pêş. Di alî perwerdê de insanekê pispor bû. Yani mixabin dîroka me Kurda yani te jî berxwedana lê li aliyê din te jî xiyanet e jî. Yani mixabin sed mixabin şehadeta Heval Qasım jî di vî warî de temam yani êrişekê faşîstane, êrişekê ya dewleta Türk li ser şoreş û şoreşgerên me hene lê dîsa jî destkariya Kurdên xayîn di vê alî de derdikeve pêş. Em vê weke bi mixabinî dikarin binirxînin. Wendakirina şoreşgerek wek Rê Heval Qasım Engîn ji bo şoreşa Kurdistanê, ji bo civaka Kurdistanê wendayiyek e. Dîsa ji bo aqilê civaka Kurdistanê wendayiyek e. Mirov dikare vê bêje yani ji alî xwe de bangewazîkê bike. Şoreşgerên wek Heval Qasım hemû ve xwe dayîn vê şoreşê bi keda xwe, bi zanîna xwe, bi pratîka xwe xwebexşên vê şoreşê ne divê mirov li rêya wan, li rêça wan
لهاولتی وان لقهرمانی وان خودی در که دوی اساسی ده پنگاوان باویجه گاوان باویجه ده هزر ده فکر ده چالکی ده لسر شهادت حوال نوای که حوال قاسم دوی مروف بدنک نسکنه و به هلوست نمینه از شاید جویده حتی جمع آیلاوی اگر اکی سه ساقی مالباتاوی دیدم سه مالباتاوی ساق به سه حوالی وی ساق به سه سوکاتی ساق به از سه حوال قاسم هاتی مالا من گلک جا با مسافه میکچم خودی چند جا یعنی دهات زحف دهات مالا من سه حوالتیش سه انسانیتیاوی گلک حوالکی ولی تازه بود لی وقتی دهات گل ما ولی تناز ظاهر که متکل مالی دکل آیلی دکل گلکی کیف خوشی دامه هر کسی و گیدانی هبو نگو گل متنی گیدانی هبو حوال قاسم ولی زحف ناسکیه یاده دهات جمع راستی گلک جا دهات مالا ما حوال قاسم ولی ناسکیه حوال که گلکی دنز بویا به شخصی رهول قاسم انگین اندام کمیته نوندی حرکت پیکه لشخصی وی همو شهیدن شورش مها گلان بیرتنین بشنخال بروید توینم جبوی سرک آپو حرکت پیکه حواله کل قادم پرستنا مدیه کو زندانان گله ولات پاریس تایبت مالباتا ویا به هجا و برومد سرساخی دخوازم خموا به اش و جان به پر و دکم شخصیت کو حوال قاسم جبوی گله کردستانه تایبت گله ما وندایی که پر مازم بو یعنی شخصیت کو هم مدکار بجوکی نویسکاره کی گله کردستانه بو هم قمتانه کی عسکری بو لحمو هزا خوا لحمو قادا لناف گلده هم به کچکارا کچک بو هم مازنارا مازن بو به شوات تاری لبر دست لبر فنره حوال قاسم به تجاری هر تم دخواند هر تم خو پیش دخست به بیردوزیا کو سرک آپو حرکت شورش هر تم لکولین و کولین دکر دیروگا گل کردستان مودکاره بشی وای که فلیزوه کی شیروه دکر پناسه دکر گل کردستان را پارو دکر و شارزر دکر هم مودکاره بشی هم قمتانه عسکری بو هم فلیزوه کی سیاسی گل کردستان بی تابی کیش بویمه گل کردستان اندایی که پر مازنه البته کو شهادت کو رهول قاسم اندام کمیته نوندی حرکت پیکی به دست نوکرا و خاینه یعنی مطلقا به گمان دستوات ده بو فقط کو وندابینا ویش بوی ماج بوی گله باشورج بوی توی گله کردستانه وندایی که پر مازنه حوال حقیق قرار سال 1977 یکمین اندام کمیته نوندی پیک شهید بو بلسر بینگه شهادت توی حرکت پیک پارتیا پیکی 1978 هات دامازراندن مودکاره بجی یعنی بوی کو شهادت حوال قاسم جد دوباره و به میناکا کو نتا دموکراتیک بینگه و به آوتن ویش بوی گل کردستان بت حتی کو به سرخوبین و آزادی گل کردستان چه ریبر آپو دبیجه هر شهیده کی فلسفه کی جانه ام وکی گل کردستان ولی پناسه دکت البته کش بوی ما لقاد پرستنا مدیا ده هگر کو ایرو ایریشه کو سر گل کردستان تایبت قادن پرستنا مدیا سر گلای مد چه بین جبوی ما وندایی که پر مازنه خمگینی ام شرمزان و رج دکن یعنی بهاری کو ویرنگی برانبری کو گل کردستان گل کردستان به باش بزنن یعنی ایدی دشمنی مال همو هلا ل باشورد به روجواد به باکور کردستان به ایدی که استقباله کچ جنیمت به بازار د فروشن گرک هم herkes باش ببینن اید روزانه دیسا دوباره حال ل باکور کردستان چتتی دیسا پیش دخه بریا بکچیتی اف دیاره کو یعنی ایرشه کل سر مد چید به ام شرمزه و رشت کن ام روسواد کن یعنی بتشی ام تجاری ام به حلوست نپذیرینن و ام جبوی خواجه بخن بنگه کی برخوادانه و ایش یانه کی به آزاد و برومت ام وکی گل کرد ام سوز بدن و شهید کو قهرمان کو جبوی گل کردستان جان خو له حمود جهی فداد کی جبوی گل کردستان ام سوزن و شهید حتی گو روزه کی بخوینا ما دمله کی خوین جان مده ام الپی دوزا بمشن ام تم علاوه یا سرکفتن تاجدار بکن